whatever we decided and we visited along with the local MLA of Cortalim, Elena Saldana, and जो रोड म्हणजे अलायनमेंट तांणी आमकां दाखयल्लो तो रोड रेल्वेच्या अखत्यारीत येता. It is parallel to railway track. It is 2.5 kilometer road. We will make that proper road in 2 months with 2 small bridges. सगळी व्हेकल येवपाची आनी तेवची वेर्णा देवतेर देवले बरोबर. सादारण पयले ओल्ड कोर्तालीम रोड जाले बरोबर लेफ्ट सायडीन टर्न घेतली आणि all along the parallel to the railway route. It will go straight way to the bridge, overhead bridge at Vasco Chikli Cortalim रोडार आणि थंयच्यान रायट टर्न घेवन जुवारी ब्रिजार येतली. तितल्या आतां 2 म्हयन्यांत हो रोड कंप्लीट केले नंतरूच ट्रॅफिक डायवर्शन आमचें जातलें. तेन्ना 2.5 किलोमीटर लोकांक एक्स्ट्रा पडटले. And all permission and lease agreement will be made by with railways, Konkan railways, and whatever require clearances also will be taken. So it will be within 15 crores. So